Moj video snimak u kojem sam se bavila feminizmom izazvao je mnogo polemika na društvenim mrežama i čini mi se da se i dalje ljudi dopisuju u vezi sa tom temom. Jedni su me, kao i obično, potapšali po ramenu govoreći da sam baš dobro rekla ono što i oni misle, dok su drugi negodovali govoreći da o feminizmu ništa nisam čitala, da mi je feminizam nepoznat i da bi trebalo da se bolje izvestim o toj temi kako bih nešto o njoj rekla. Ja sam izrekla svoj, moram reći, spontan sud i nešto što više osjećam nego o čemu znam i moje su neretko saznanja intuitivna i ja ih oblikujem po meri svoga bića onako kako ih osjećam, a ne onako kako bi neko trebalo da ih čuje. I verujem da sam možda ovim pomalo radikalnim stavom izazvala neobične polemike, ali želim da kažem da ono što sam rekla ne mora biti konačno, stavovi pate od inertnosti, pa tako i moji. Ja sam raspoložena da ih menjam, ali isto tako ne želim da ih menjam po svaku cenu, samo zato što neko misli da bi trebalo da se razmišlja drugačije i zato što udžbenici drugačije govore. Nekad zaista o društvenim pojavama koje analiziramo svako za sebe možemo da imamo intuitivni sud koji ne mora biti u skladu sa sociološkim studijama, ali koji nagoveštava ono što zapravo jeste, a to je da nas je ova pojava u svetu više otuđila nego što nas je jedna drugima približila. Mnogi su pisali kako su žene danas u mnogo boljem položaju nego što je nekada bilo i sve zahvaljujući feminizmu. Ja se sa time mogu delimično složiti, ali sa druge strane mislim da je velika samostalnost pojedinaca, nažalost, doprinela tome da danas manje više svako može bez drugog i da nam drugi nisu potrebni. U tom smislu sam žela da naglasim da je svaki radikalni feminizam možda ne nepotreban i suvišan, već da nas čini neprijateljima jedni za drugi, a da bi ovu tezu o samostalnosti žene ili prevashodno njenoj neusamljenosti trebalo možda razumeti u drugačijem kontekstu, da ona i ne treba da bude bez drugoga, već da bude sama tek onda kada je za to spremna, kada može. Isto možda kao i muškarac koji verovatno bez žene nije spreman da korača kroz život, ali to nismo nazvali nekim naročitim pokretom.